Saros mahubat haganupan kuriana hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ayu mapuka hita lawanta bani sogon nyarion. Dear ase jalo hita lobe hatani nebata. Na sihol manise hita. Na sihol mamperkugui hita. Memberi hita pengurupion. Dani sadarion tene. Laniai dear ase bagas tonggo hita. Martonggo mahita. Tuhan lebata Bapa nami nai surga, terima kasih Tuhan bani haganupan penguripionmu, bani haganupan pasu-pasu na yapon hanami, membamu Tuhan, arhitehon istirahat nami na tetap iwi jaga ham hanami, ibere ham hanami ponoran na jenges, alaho memulihkan tenaga nami Tuhan, jana bani panorang on Tuhan, siarul doa nami memuka lawan nami Tuhan, alaniai suara pihama uhur pakon pikiran nami masih kuasamu tundiun napasi ase lambin yarusi hanami hatamu nasihol di jalo hanami bani panorang on matonggo nami Tuhan ibagas Yesus Kristus hanami martonggo amin. Bapa inang kita ganupan kuriana hina holongan ni Tuhan tan Yesus Kristus hatani bata nasihol ondos bata tersurat bani Mika Indusada ayat 2a sonon ma datar surat ijai Mika sada ayat 2a par uhur hon nasyama tanoh apa pangisini pabuat Tuhan Jehovah do manaksihon mangimbangi nasyam Tuhan in pun rumah hapa singon ni ai tiar sahalinari ibasahon hanami bata ganupan par uhur hon nasyama tanoh apa pangisini pabuat Tuhan Jehovah do manaksihon mangimbang nasyam Tuhan in pun rumah hapa singon ni ai singan jay madas ni Bapa inang kuriana hina holongan ni Tuhan ta Yesus Kristus gati hita ibagas perpuluhan tahun lang pala mangarusi na hado saksi tong ni karakter atau tindakan nebata na isumbah hita sarokahon maksud nami sonon gati hita terbatas mangarusi ahado nasihol ijalo hita kumbani nebata halani halani pangurusyon ta pasal nebata ay na lang utuh lang komprehensif halani mungkin salah satu faktornya ay jarang kita menggali hatan nebata tindakan-tindakan nebata ibagas bibelta tene salah satu tindakan ni nebata atau pembahenan ni nebata ibagas perguruan ta salah satu ni aima na tersurat bani Mika sada ayat 2a ijon disebut par uhur hon nasyama tanoh apa pangisini angguban bahasa Indonesia disebut perhatikanlah hai bumi serta isinya. Pasal aha aima selanjutnya pabuat Tuhan Jehovah do manaksihon mangimbang nasyam Tuhan in un rumah hapa singon ni ai. Jadi Bapak inang kita haganupan bahasa sasitong ni ternyata nebata selalu menjadi saksi untuk apa? Ia menjadi pribadi naboy hatahonon memperhitungkan setiap tindakan-tindakan ta, setiap parlahota ibagas sadarion misalnya atau perguluhan tamah sehingga aha nasihol disebut dijahit nebata selalu memperhatikan aha na ialami hita na itu pakon hita na ibahin hita hubani sama hita sindohorta atap bat diri ta sendiri sehingga langadong sada hal na luput hubani pangidah nebata semua hal diketahui disaksikan disimak oleh nebata na isum kita ay anggo sonay nagabisukun bata anggo sonay perguluhan ni isedo nalang ibagas pangidah ni nebata perguluhan ni isedo nalang ibagas pengamatan ni nebata tidak ada satu orang pun yang di luar dari
penglihatan na ibata. Ang kutsonay, bapay nang hita ganupan kurian na hinahalongan ni Tuhan ta Jesus. Sa darion, sangga hita melakukan aktivitas ta. Ganupan aktivitas kegiatan ta imal kegiatan na ibagas pambotoh ni bata. Na ibagas penglihatan ni bata. Ia sendiri menyaksikan akan na itupakon hita na ialami hita dari terkecil membani kegiatan atape hal-hal besar. Masa hita mabiar ibagas perpuluhan tahun gobir mendupakon akan na masa ay sangga bata membotoh akan na idupakon hita. Persaya mahita bapainang kuya na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus lang mungkin ipaturut na bata hita, lang mungkin lang iremoti na bata hita sanga mendupakon situasi-situasi na lang tararusi hita ay marita ni ay tenger mahurta bahasa na bata sendiri menyaksikan mengamati halani ay ajakan bata haganupan bani sogot ni Arion ay ma hata na pertama ay ma paruhurhon na siya ma tanoh papapangisin perlu hapeni kita memperhatikan na bata yang menyaksikan mengamati memperuhurhon hita di bagas haganupan aktivitas ta perkeluhan ta ganup ari. Tuhan manang pergugi hita bagas tonggo mahita. Alene bata bapa nami na surga, terima kasih doma ondos benami hatamu na mengapohi uhur nami bahasa ham gabe saksi manaksihon haganupan na itupakon hanami Tuhan. Alani ay Tuhan beri hama hanay pangurusyon, beri hama hanay kaporsayon bahasa langadong na ibagas perguruan nami nalang ibotoham. Alani ay Tuhan beri hama hanami pangurusyon na lahu mangurusi ahan na idupakon hanami ay ase hot haporsayon nami hubamu totap hanami mga jamu kondiri nami kita hubamu on matonggo nami Tuhan ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin.